Hadian baka Executive Committee haka jengelam jong uba Tito Starwil Khan haka KHDC kala duk jeng kershan haka no confidence motion ke Seng National People's Party bat ka Indian National Congress kila yasan rop lang ban penmi ya ka Khasi Hills Democratic Front dan KHDF haka KHDC. Haka juk kepo kini ki Seng kila ai jengmut ban thungno yo MDC na seorang kam ubolong ru chairman berim jong council uba penyak sing em kum chief executive member batamai. Abakran bakila patai khubor uba penyak sing em uloong bakalong ka bakala ban ong bagaseng NPP ke kwa bor namar ka Seng kala ban penklem ya ke isi nadu kipo balalej namar ka don bun ngut kidekon. Ni Thaw ya kan numbers nabi menungila di mensyuti henry jensur mensimba nak NPP ni ailat syah tengi ni om ke UDP kala ilam saus nam ailat ok ni lu sis nam te but kanandang hi bala ban khan haka sinsya bat kan bangin yalam ne bangin lead ya ke isi lene ke government lene bangin ya trelang bat no